Utongoria wa kiama kiu ni gunyururetie gutharario kwa ithurano cia atongoria a kaunti. Kajonene ya Jubilee kauga ati ateti amwe nio makoretwo makihuthira nyana kicigo-ini ngurani guthararia ithurano icio. We have a lot of confidence with the Jubilee members and supporters that when we conduct this process, they will behave themselves in a dignified. Akaunti iria igomeirwo ni ngahia na ngucanio gukinyiria riu hamwe na Nyairobi, Naikuru, Nyeri, Mombasa, Embu, Baringo, Narok na Kericho. Na aria mekuoya iturwa icio 19 iria o kaunti irathura matigetikirio kuhurana iturwa cia guthurwo ni muingi mwaka ukite. Akaunti ya Baringo imwe ya kaunti iria guthuranaga umuthi githurano kiu giacoka gutharario kumana na ngahiha ngarari ciri iguru ria maritwa maria mekwendekithitio. Igithagathago kiu gicungiririe mihango ikurugamio kwa ihinda mbere ya kamiti ya member 19 guthurwo. So we are so surprised that Jubilee headquarters can cast a regulation on stone, and yet we believe that Jubilee is a grassroots party where we expect the views of the people to be listened to. Ona kaunti ya Meru kuma na nyugunyugu amwe areme kwiyumiritie guthurana magitetia maumirira ma githurano kiu. Githurano kiu kiambire kurugamio kumana na ngahiha iria icokire kuhorohio na amemba 19 makinyanirio. This was the most peaceful election of the Jubilee party in this region. Tumefanya uchaguzi ambao ulikuwa wa haki na wa ukweli na kila mtu ameridhika. Maundu matiuma ngurani kaunti-ini ya Narok ngahiha hindi ya githurano kiu iria ningi cicokire kuhorohio. Githurano giki giatafunio kaunti-ini ingi mugwanja muthenya wa umuthi otiga kaunti-ini ya Bungoma. Kaunti-ini ino githurano giki kiratiririo kurumira icera ria President Uhuru Kenyatta na munini wake William Ruto gicigo-ini kia ithuriro ria bururi. Grifotera Inoro TV ritwareko na Macharia wa Gachuru.